Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije ibihe byiza rwose kandi mbifurize kugubwa neza, inshuti zacu, bakunzi bacu, aho mudukurikiye, aho mutwumva muherereye hose, hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, tugarutse mu mwanya w'amakuru akomeye cyane, ni amakuru utagoye gucikwa, turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, turi ku itariki rwose 3 z'ukwezi kwa mbere 2026, tugarukanye amakuru menshi, ni amakuru udakwiye gucikwa, ni byinshi tugiye kureba muri Kivu Amajyepfo. Intambara irakomeje, intambara irakomeje rwose kuko ibisasu byongeye gucicikana, byongeye kuraswa muri Kivu Amajyepfo, ni muri teritwari ya Uvira ndetse no mu nkengero zayo. Ikigaragara cyo nuko impinduka zagaragaye rwose, yaba ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo, yaba no ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23, hari ibitero bikomeye cyane. Turaza kureba muri Kivu Amajyaruguru uburyo byifashe muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi, aho ku munsi w'ejo kumvikanye inkuru mbi, inkuru y'incamugongo muri teritwari ya Masisi, ibitero bidasanzwe agace ka Rubaya. Turaza kureba uko byifashe. Turaza kureba nanone muri teritwari ya Rucuru, M23 bayimereye nabi, irimo iraraswa umugenda, irimo irategwa za mbushi, amazi nagakiri yayandi. Izi nyeshyamba ziri mu mazi abira mu mujyi wa Goma, aho tuza kureba imyigaragambyo yahitanye ubuzima bw'abaturage. Iyi myigaragambyo nk'uko yagaragaye yahitanye ubuzima bw'abaturage, abantu benshi barafunze, bari mu magereza, abandi imirambo yabo yaragaragaye. Ubwicanyi bwakozwe nande? Ubu ni ukuvuga ngo gahunda ni ya yindi, ni ukuzana ukuri kose twakugushyira hanze, abantu bakakumenya. Niba wifuza kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi kurushaho ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kanda kuri subscribe, ubundi ulayikinge, unasharinge, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Amakuru yacu mbere ko tugaruka muri Kivu Amajyaruguru ku myigaragambyo yabaye ndetse n'uburyo abantu bafunze, abantu bakaba barapfuye, ibi byose n'ababikoze n'impamvu yabyo yo kwamagana ubutegetsi bwa M23 mu gihe rimaze iminsi igaragaza yuko ariyo iri ku isonga mu kugira neza abaturage, ariko bikaba byamaze guhinduka. Ni iyihe mpamvu iri kubitera? Leta ya Kinshasa ifite umugambi ukomeye cyane wo kudasubira inyuma, ndetse muri uno mwaka ikaba igaragaza yuko rwose yiteguye gukora impinduka zitandukanye n'ibyo yagiye ikora, nyuma yuko u Rwanda rwongeye gushinjwa ibikorwa byo gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi bikaba byaratangazwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yakomeje kwamagana u Rwanda avuga yuko arwo rutera ibibazo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Igihugu cya Kongo nacyo cyongeye kubishimangira biciye muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wacyo ariwe Therese Kayikwamba. Nanone kandi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo bwana Patrick Muyaya nawe yongeye kugira ibyo atangaza ku birebana n'umutekano wo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, nawe ashinja u Rwanda kuba arwo rwongeye gufasha cyangwa se rukomeje gufasha inyeshyamba z'umutwe, mu gihe u Rwanda icyo rubivugaho ni uguhakana ndetse no kugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ahubwo rukajya inama y'ibyakorwa, ariko none rugashimangira ko rwamaganye rwivuye inyuma imitegurire y'ibitero ku gihugu cy'u Rwanda inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari gutegura ku Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibihugu byombi uko ari bitatu bikomeje guterana amagambo, bikomeje kwikekana ndetse bikomeje no kutumvikana. Amakuru aturuka rero noneho muri Kivu Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu ngubu baravuga yuko rwose mu gitondo cya kare cyo kuri wa gatandatu hongeye kumvikana ibisasu biremereye cyane, ibisasu, imbunda ziremereye n'izoroheje mu bice bitandukanye, cyane cyane muri teritwari ya Uvira ndetse no muri Fizi. Ahangaha rwose umuriro watse, mw'abantu mwe, nta bintu by'imikino bihari. Gusa nk'uko amakuru abituruka hariya muri Kivu Amajyepfo, nk'uko amakuru abitangaza, rwose biravuga yuko ubu rwose urusaku rw'intwaro ziremereye rwatangiye kumvikana mu masaha rwose ya saa 5 z'ijoro.
ijoro ryakeye saa 5 rishyira rwose kuri uyu wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2025 hakomeje kumvikana kugeza ubu ngubu imirwano ikaze. No muri iki gitondo nabwo imirwano irakomeje. Igisirikare cya Kongo hariya gikomeje kugaba ibitero ninjoro nkuko cyagiye kibigenza mu minsi yashize, n'ibitero by'indege nabyo bikibasira abarwanyi b'izinyeshyamba. Ni mu buryo bwo kugira ngo iyi ntambara aho kugira ngo irangire irimo irarushaho gukara. Irimo irarushaho gukara. Noneho abatanze ubuhamya cyangwa se bamwe mu bakomeje kugenda babigaragaza bose bakomeje gutangaza yuko rwose abaturage batuye muri bice bakomeje guhunga, kandi bagaragaza ko imirwano aho iri kubera ni ahantu hatandukanye, ntabwo ari ahantu hamwe gusa. Ntabwo ari ahantu hamwe. Noneho kuva nijoro saa 5 ryakeye, ijoro ryakeye nyine guhera saa 5 kugeza mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatandatu, uyu munsi imbunda ziremereye n'izoroheje ziracyumvikana mu bice by'imisozi ya Katongo. Ahangaha ni mu misozi rwose iri hejuru y'umujyi wa Uvira, ndetse kandi no mu bice aho bita muri Makobora. Aka ni agace kari muri teritwari ya Fizi. Ingabo z'igisirikare cya Kongo, ingabo za 23 guhera ku itariki ya mbere, abarwanyi barimo bavuga ngo twebwe tugenzura agace ka Makobora, ariko ndababwiza ukuri nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, ntago aka gace kagenzurwa na 23. Aka gace ka Makobora karimo ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abarundi, nyuma yuko bahazanye ibikoresho kabuhariwe n'indege zirimo, bakarasa ibirindiro bya AFC M23 bakabigira umuyonga. Nyuma yuko bazanye ibikoresho kabuhariwe, ahangaha nta mikino ihari ingabo z'Uburundi zifite, nta mikino ihari ingabo z'igisirikare cya Kongo zifite. Aka gace rero ntabwo izinyeshyamba arizo zikagenzura, karagenzurwa n'ingabo za leta. Kuko kugeza kuri ngo abaturage batuye muri aba bice barimo baravuga ko bababajwe cyane n'ibisasu n'ibitero bikomeje kujya gute kuhumvikana no kuhisukanura, kuko ibintu byateye ubwoba impungenge abaturage abenshi bahatuye barimo barahahunga. Barimo barahunga bitewe nuko hacanwe icyo bita umuriro. Ibi ni bibi cyane abarwanyi ba 23 barimo, nyuma yuko General Sultani Makenga atangaje yuko rwose ingabo ze ziri hafi gutsindira urugamba. Abenshi babifashe nko gutera ingufu cyangwa se gutera imbaraga ingabo ze kugira ngo zidatsindwa urugamba, azereke yuko rwose icyo baharaniye bakigezeho kandi rwose ari byiza cyane. Ubu ni ukuvuga ngo 23 iri mu ihurizo rikomeye cyane, kuko muri Kivu Amajyepfo irimo iraraswa, muri Kivu Amajyaruguru irimo iraraswa, noneho byongeyeho umujyi uri wa Goma. Buri mujyi wa Goma niwo mutima w'ibice 23 ifite. Umujyi wa Goma niwo mutima ibice 23 ifite. Niba ahantu hatangiye kugaragara imyigaragambyo, abantu bakakamagana izi nyeshyamba ku mugaragaro, ariko bakaza guhura n'icyo bita umuriro, bakaraswa hariya nta mikino ihari, nyuma yuko rwose ngo bazanye ikintu bita imodoka zinyanyagiza ibyuka bijyana mu maso abantu bagakurwa imishwaro. Bahise bafata abantu barabakubita, abantu barabafungirana rwose mu magereza hariya, abantu baricwa n'imirambo yaragaragaye. Imirambo rwose y'abantu bagerageje gukora imyigaragambyo hariya ni agahinda gakomeye cyane. Bibaye noneho mu gihe kandi ihuriro rya AFC M23 nikimara kwinjira mu uriya mujyi wa Uvira, umujyi wa Uvira aribwo byahise byamaganwa n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye cyane. Ari nabwo kandi abarwanyi bavugaga yuko ngo muri Makobora, Makobora umunsi wabanjirije isoza ry'umwaka wa 2025 ngo hari imirwano ikomeye cyane yumvikanaga muri teritwari ya Fizi Uvira. Ariko nanone ngo ibintu byafashe urundi rwego, umutekano wongera kuzamba nyuma y'iko izi nyeshyamba
zirukanwe muri uriya mujyi wa Makabora, noneho zigashaka gusubira inyuma. Icyo gihe zashatse kugaruka inyuma ngo zize zongere zihigarurire. Nabwo abantu bavuga ngo izi nyeshyamba zafashe umujyi wa Makabora. Ubundi nababwiye ngo M23 itangaza ibintu bitari byakabayeho. Ibinyamakuru byinshi bibogamiye kuri izi nyeshyamba hari igihe bitangaza amakuru atari yakageze gute, atari yakageze. Abibuka neza guhera ku itariki 4, ku itariki 5 n'itariki 6. Ku itariki 5 n'itariki 6 nibwo bano barwanyi batangaza yuko bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Nyamara bari batarawugeramo imirwano irimbanyije muri za Katogota, muri za Ruvungi, muri za Sange n'ibindi bice. Nibwo aba barwanyi batangazaga yuko rwose bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Nyamara bari batarawukandagizamo ibirenge. Ni nk'ibi ngibi rero. Hano rwose ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2025 hari amakuru yasohotse avuga yuko abarwanyi bamaze kwinjira muri Makabora. Barabitangaje ati twamaze kwinjira muri Makabora, nyamara reka da ingabo z'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za FARDC arizo zihari. Hari n'andi makuru rero kuri ubu ngubu ataremezwa neza, aho amakuru avuga yuko ku mugaragaro rwose ingabo za FARDC ku bufatanye ndetse n'abambari bazo aba ngo bagabye ibitero ku birindiro bya M23 mu rwego rwo kujya gute, rwo kugerageza kwisubiza ibice byafashwe muri teritwari ya Uvira, Fizi umwaka ushize. Niyo gahunda ingabo z'igisirikare cya Kongo zifite rero. Abantu wenda nibagire ngo ntago ingabo za leta zifite intego zo kwisubiza biriya bice, niyo gahunda. Kugeza kuri ubu ngubu nta tangazo na rimwe izi nyeshyamba za M23 zari zasohora ngo ryemeze neza ko bimwe mu bice izi ngabo zamaze kubisezeramo, zamaze kubivamo. Reka da ntaryo. Kandi ikigaragara cyo nuko ingabo z'igisirikare cya Kongo ziri mu cyo bita uburakari buremereye cyane. Aha ngaha barimo bararasa, nta bintu byo kujenjeka. Nta bintu byo kujenjeka. Kuko ruvuga ngo uyu mwaka ukuntu utangiye nabi. Utangiye nabi cyane cyane ku barwanyi ba M23. Niba muri teritwari ya Uvira muri Fizi bari kuzirasiza inyeshyamba zikomeze rwose kubura ubuhungiro, muri teritwari ya Masisi Rucuru umujyi wa Goma ibintu bikaba bimeze nabi. Urumva ko rero rwose ni ingamba zitandukanye ingabo za leta zizanye. Gusa ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yaje gutangaza ko ngo ryamaganye ku mugaragaro kandi ngo bidasubirwaho ibirego bishinja kugira umugambi wo kwagura ibice igenzura byatangajwe na Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya mu itangazo yasohoye tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025. AFC M23 yavuzaga yuko bino birego bidafite ishingiro, ahubwo ngo bigamije guhimba inkuru ndetse no kuyobya ibitekerezo rusange hagamijwe guhisha inshingano za leta ya Kinshasa mu bikorwa bya gisirikare bakomeje kujya gute, ngo kunyuranya n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Nyamara rwose leta yaravuze ati nta kontu tutagize, twarasabye ibiganiro biraba abantu nibabyumva, none nibahagarare hamwe n'umuroto batwike. Iri ni ihuriro risobanura ko rwose leta ya Kinshasa yasoje umwaka ngo rwose isohokana ingabo nyinshi cyane, irarasa ku buryo bukomeye cyane ibice rwose bimwe, igahita ijya gute yongera kubyigarurira mu duce tugiye dutandukanye. Yaba datawe ahangaha rwose ngo izi nyeshyamba zagiye zibivamo. None ngo tudaciye ku ruhande, ibirindiro bya M23 byagabwemo ibitero bikomeye cyane kandi byibasiwe ahanini cyane mu bice birimo abarwanyi bizi nyeshyamba, aho ngo harimo rwose ngo by'umwihariko Uvira, Makobora, aho M23 yagiye iva gake gake. Kuri ubu ngo hakaba hakomeje kuba imirwano yo kongera gushaka kuyisubiza.
ayo ngoko rero. Noneho 23 iremeza ko imibare y'itangazwa y'abapfuye ngo ari mike ugereranyije n'abaturage ngo baguye ku rugamba, ariko hariya ngo ni abasirikare kwekwere. Amakuru twebwe dufite hariya rwose, Kinshasa iravuga yuko rwose ngo yabashije guhitana abarwanyi bizi nyeshyamba mu gihe bari bamaze iminsi ngo bariraye, yagiye bagwa gitumi batungura muri Kivu y'Amajyaruguru ikarasa muri teritwari ya Masisi, muri Kivu y'Amajyaruguru ikarasa muri teritwari ya Walikale, no muri Rubero aha hose ingabo za leta zimaze iminsi zikwazenguruka zirasa ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero iyi mibare y'abaguye ku rugamba nubwo itaratangazwa, ariko ndababwiza ukuri ibintu byahinduye isura pe. Ibintu byahinduye isura, ikitwa intambara ubu noneho ngo yafashe indi ntera ku rwego abantu benshi badashobora kumva ndetse no gutekereza. Leta ya Kinshasa ku byerekeye imibare y'abahitanywe n'intambara, iyi mirwano idakomoka ahubwo igamije gushinja abandi byaha, ihohoterwa rikomeye cyane n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho rero ngikitwa FDLR cyagiye gifata igice hariya muri teritwari ya Masisi. Ubundi bari basanzwe muri centre ya Masisi no mu tundi duce tuhegereye butaza Kanyatsi, za Nyakariba, za Nyamitaba, ariko ubu ngubu rwose ngo batangiye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice byose izi nyeshyamba zirimo. Muri Kivu y'Amajyaruguru bararasa, Kivu y'Amajyepfo bakarasa. None ikindi ikibabaje kurushaho, uyu mujyi wa Goma wo ni agahinda gakomeye cyane. Igoma ni agahinda, ni umubabaro. Abaturage benshi baguye mu myigaragambyo kuko barishwe, barapfuye. Izi nyeshyamba ubundi hari hamaze gutegurwa imyigaragambyo yo kwamagana M23 burundu ngo nive ku butaka bwa Kongo nta kiriri kwamara. Bavuga bati ubutegetsi bw'izi nyeshyamba turaburambiwe, ntago dushaka ko tuguma mu maboko y'aba barwanyi. Izi nyeshyamba icyo zakoze ni kimwe, zaturishije abaturage zababwira ngo nimuhumure, nta gikorwa kibi kiri bube, mukomeze mucuruze, mukomeze mugende, ibintu mu bitunganye. Ariko abantu bakoze imyigaragambyo ubu bose bamwe ni imirambo rwose, nta byo guca ku ruhande. Erega inyeshyamba ni inyeshyamba. Iyo bavuze ngo uyu ni umutwe w'inyeshyamba, nuko ibyo ukora ahanini ngo biba ari ibikorwa bya kinyamaswa. Ngo nuko rwose aba ari ibikorwa bya kinyamaswa. Noneho AFC M23 iramagana byimazeyo ngo kudakurikizwa kw'amasezerano ya hagati ya leta ndetse nayo. Nyamara leta nayo yagaragaje ko izi nyeshyamba zanje kubahiriza ibyo zisabwa. Nuvuga ngo hano batangiye kwitana bamwana. Uyu mutwe watangiye kuvuga yuko ngo FRDC ariyo iri kwica amasezerano nkana, ngibigambiriye, ngibishaka, ibigambiriye ndetse inabishaka. Noneho rero kugeza kuri ubu ngubu icyo nababwira cyo nuko ikirebana n'urugamba n'imirwano ikaze cyane, ubu ngubu rwose abantu benshi bakomeje guhanga amaso ibice bya Rubaya. Rubaya ni muri teritwari ya Masisi. Rubaya ni muri teritwari ya Masisi. Noneho tuvuye muri teritwari ya Masisi tukerekeza muri teritwari ya Walikale. Walikale no muri teritwari ya Rucuru hakomeje gutegwa icyo bita mbushi. Abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bari mu kaga. Ihuriro rikomeje kwamagana kandi amagambo aherutse no gutangazwa na General Silva Kenge, umuvugizi wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC. Ibyatangajwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2025. Uyu mugabo yavuze amagambo atari rwose ngo atari meza, akangurira abaturage, akangurira leta ndetse n'urwango rukabije cyane.
ibyatumye uwo mugabo rwose ahita atabirwamo, yahise akurwa ku mirimo ye. Ibi nibyo M23 ikomeje kwamagana ivuga ko ngo bidakwiye habe na rimwe. Abavuga bati rwose ibi ngibi ntago bikwiye, uyu mugabo akwiye guhanwa by'intangarugero, uretse no kwirukanwa akwiye no gukurikiranwa mu nzego za leta. Ibyo yatangaje ngo akajya kubisobanura kugeza kuri ubu ngubu. Rero rwose icyo nababwira cyo nuko abarwanyi ba M23 barimo bararaswa guhera mu gitondo kugeza isaha ya yose, barimo bararaswa ku rwego rwo hejuru, barimo bararaswa ku rwego ruhanitse. Ibibunda biremereye, imitutu y'ibisasu irimo iraturagurika muri Kivu Amajyepfo. Uvira yose bamaze kuyizenguruka, ibice bya Fizi, aho hose nicyo bita urugamba ruremereye cyane. Reka mbashimire ngirana ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kubana neza natwe, mugakanda kuri subscribe, mukomeje kutwereka urukundo, mukadushyigikira mugakanda kuri subscribe, like, comment. Ibyo byose nibyo bikwereka ko muri kumwe natwe. Ndabashimira, amakuru yacu nakagaruka.